Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka 1917 teams katanat jong ka Agriculture and Farmers Welfare Meghalaya haka alpu sautarik ukalalingkat arachar alpu hendriu kalapendong yaga yo yadia thiet jong kinongrap haka jaka yang kali ha Directorate of Fisheries Badan Persya barga St. Edmunds College Shillong ki marap ki ba kinongrap ki wanra haka nigasngi ki kentup ya ukwai pathau ki jhur usiniam wine somenkan bat kiwi de Kajing penlong ka 197 teams yang ni program kalong kum shibenta banirap bat kentiu kinongrap jong kajela. Habekran bat uba Gavin C. Shulai program manager 1917 teams ulit hu bagani gadiga sian ke baningkong bagi penlong yang ni program bat kajing temu kalong bagi kwa banang penlong syu yakum kini ki program hakisingi banwan. Ulong bagi jaka yang kali sorkar hagasi sajan kilat bat ngikwa ban penlong yakum kini ki program ya dia thiet jong kinongrap kenang bakandong kajingirap yaki. Lasak hiro bagi pat ba na rudang step ki bana geleng ki jaka kilawan tuat yakan ni kesengi ban wan thiet yaki mar na kinongrap. Baduk nongrap ro bunyi ro mana de penha tambah. Ini ya. Bisa organik. Ini ke program actually kadai ka jing plan ke jong ka 1917 teams ke support the Meghalaya Farmers Empowerment Commission. Kalong kalat jing yarap ki nongrap i chairman jong ka Farmers Commission actually ong ba kumbi ong mene ha jing kren ke jong iru kalong ba kini ki parking area ki bejong sarkar ki balai si sajan. Ini ban penon kambing kum kini ki area ke khang ba hakum kini ki por yo man khot ki nongrap ban long yo di ki nongrap ki wan ki nadu ki snong ki jong ki pat ni ailat ki hangi batin di ka jing ka expectation ke jong ni lagi ka jing kwa ka jong ni ka long ba ki ru ki yo ban benefit na kani ki consumer la ni ki nong ki benefit kin na kani hakata ko rom ni wan ra alang ya ki hakani ka pot kang ba bro ar party ki benefit ke Hakanya guru kompat kenyarap di kenyarap. Pikir kenal kinong rap, berapor kawin ke jingut ke jongki nak kapor kalau ke jingduna kayo. Di long ni persangkat pala di banyak pelilap peliti ki bekinyo kata kayo ke beki lapan dia. Di namar bakadang day kesin ke beningkong hakum ke di kapor ki yo lesi ki jingwan ra ki jongki ru lesi kim debut. Namar pakadang day kesin ke beningkong kadang dan hitrai ke tu ke jing syap tieng ban yo mladi kumno. Henry ni kermen balada kani kasni kaya bet an ada ki priu pelani ki patpa ki wan ban ki babun ban kit di kan long ka nuksa lani kan ai jingkermen ya ki ke nani belong yang seisen bikin wan biang bikin wan ra khambun Long har to ba soka kai rap hadi je ka to kamur na tu. kador kamur paki dia ngim kam dan jiktai kalong baik market price baik kalong market driven baik kan kalong kador yo baik ngim ong bikin direm ngim ong bikin ditan di Henry bede ka bangile na kaliang ka jongi kalong bangile na hoj na kaliang sarkar ngila pulut kani ka infra hani ka POE ni pulut mangi di maki bede ki shuwan ki shushong ki dia baik Kani kesin baningkong ni lagi kani nakaliang jong ka teams kadi kasin ke beningkong benang pelong kani hoi tinggi kermen bakan nang ya chakmat susu Makani ka jiplang tadi ni kinongrap kadi naka district ni. kini bina. Kilawan almost borok di district hi ningkong ngimut pan concentrate hajan bangin lek mangi stu tambah kalong kumta lada phi khot ikinong rap na kawai ke jaka kiwanra ujo be ujur te nama pu umi tang ar laija ujur tu jaka ni haban khot na borok pina pe hangi yang mentahi kiladon na borok ke distrik kebencengai du ude we nong rap bawan na du na rongjeng di udan we hangi di utau du bencengai du bawan ke trikin dang don kinong rap ki badang sakut ha blok ru na i dang don sa ar lai fli stol ki pampat kli dikitur kinang wan uta itai badang ibat nang wan in wan nas te kithan umden sakhmat umden lajan koi sesunapu kita
Te kani ka program kani ka los ni kani hati. Tang taas ni sisi. Tapi dalam plan show bahdi na po dito sa shikuling makicakan. Kata ngia kajing kerben kajongi kalau makani ka program kan job anda ka job kani ka program kan ya sa iwi jakan. Entah sih kan nunggu kinang udah terlalu. Hang ni baro idan arpu nyawan.